Sa headlines kan mga barata, Hot Air Balloon and Music Festival makakatabang sa ekonomiya kang syudad kang Naga, ngunya na may krisis sa nasyon. Bantayog Festival kang Camarines Norte, kansilado, ngunya na taon. Duwang sospek sa pagpapabakal subuot ng illegal na droga sa Pasakaw, Camarines Sur, arestado sa drug buy bust operation. Team kang Naga College Foundation padagos na nagpapahiling kang sa ilang tibay sa manlain-lain sports events sa Regional Prisaa 2026. Uya na mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Lokal na gobyerno kang Naga suportado ang pinakaprimerong Hot Air Balloon and Music Festival digdi sa syudad ng Naga. Maski igwang inaatubang na krisis ang nasyon, ang detalyes sa report ni Cristina Valenzuela. Sa tahaw kang krisis na inaatubang kang nasyon kung saan nangangapodan ang gobyerno ning pagtitipid, suportado ni Naga City Mayor Leni Robredo ang mangyayaring aktibidad sa syudad ning Naga na Hot Air Balloon as in Music Festival 2026 kang sarong pribadong organisasyon. Paliwanag kang alkalde, dakulaan maitatabang kaini sa pagpakusog kang ekonomiya sa syudad ning Naga, urog na si mga sektor na naapektaran kan paglangkaw kan gasolina. Inihulit na dakol ang mabisita sa syudad na may interest sa hot air balloon. Maokupar subuot ini nin mga hotel asin magastos sa laog kang syudad ng Naga. Nagpapasalamat kita sa Inda dahil tukulaon ining boost sa economy kang Naga. Lalo na kung yan nataghirap. Ang presyo kang diesel, lampas ka ba nga na? Doble na pala. Doble na duman sa dati. Inaabangan ka na si presyo kang basic commodities. So pag nagkaigwang opportunities for livelihood sa mga taga-Naga, nakulaon pong maray na bagay. So kasi si tatarahon kani yung ingreso sa Naga dahil sa maturity, very significant. Kaya excited po kita for May 1 to 3 and nagpapasalamat kita to all the organizers. Pinagtawan linaw ni Mayor Leni Robredo asin kang organizer kang nasabing aktibidad nagigibuhon sa Metro Naga Sports Complex sa May 1 hasta May 3 na mayo man subuot gagastuson ang lokal na gobyerno kang Naga. Pero syempre, good kitang limitations, pero kang sinabi ni Bong na di kita magastos, sabi ta magayunon ining opportunity for all of us. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man kang lokal na gobyerno kang Naga na may kakayahan ang syudad ng Naga na mag-host ng arog kaining aktibidad. Hulita praktisado na ang syudad pag Peña Francia Festival. Sigun kinaga City Mayor Leni Robredo, mayong kaipuhang problemahon ang mga turista na mabisita sa Naga, hulita may mga hotel and rooms na available. May bastanting transportasyon pasiring sa area, asin dai magkakaproblema sa security, hulita permimang preparado ang PNP Bicol na magpadara ng augmentation force kung kinakaipuhan. May enough na hotel rooms available, may enough na transportation patigdi, lalo na siguro by May mas maayos na ang Maharlika Highway. So mas madali na din mag-encourage kang tao na dyan, mag-public transportation, mag-bus. Sa hindi kumayo kitang problema as far as accommodations, transportation, saka security is concerned. Dahil pag may big event sa Naga, andaman permi ang PNP sa buong Bicol Region na magpadara ng augmentation. So, sigurado ako na pag inalerto sinda about an event, andaman sinda. Padago sa mga bareta, hulita may mga probinsya sa rehiyon ang nagkansilar na kan sa indang mga festival. Huli kang krisis na inaatubang ngunyan kan nasyon. Sinabi ni Mayor Leni Robredo na dipisil man subuot ikansilar ang Peña Francia Festival, hulita ini sarong religious na aktibidad. Kung igwa subuot nagigibuhon, iyo ang bawasan ang ibang aktibidad. Sabi ko sa Muya, kaya masakit dahil religious festival. Pwede sigurong i-tone down si gastos, i-tone down si classic ang celebration, pero gano'n masakit na haliun sa kanya Francia Festival. So anything na magastos kitang grabe, daingo na. Pero itong mga necessary, tapos igwang mga arog kanila, daing man kita magastos, makakatabangan iyan sa tuya.
Sa ibang bareta, daimo na madadalan kang na taga-probinsya kang Camarines Norte, asin mga nagdadayo sa nasabing probinsya ang makulor na Bantayog Festival. Kansugma, ipinaluwas kang opisina ni Acting Governor Joseph Ascutia kang Camarines Norte na sa indamo ng pinagkansilar ang Bantayog Festival bilang kasimbagan sa pangapodan kang gobyerno nasyonal na magpasunod ding pagtitipid. Matabang subuot ang lokal na gobyerno kang Camarines Norte sa mga sektor na apektado kang presenteng sitwasyon. Sa ibang bareta, dahil nagbawas ng biyahe ang mga bus na may rota hali sa Rinconada pasiring sa syudad ning Naga. Alagad ang JC Liner na haling partido area ang nagbawas subuot ng 5 unit na nagbabiyahe. Ang dating 30 units, ngunyan 25 units lang ang nagbabiyahe. Alagad, dahil man subuot na apektaran ang 60 o hanggang 65 na biyahe, hulita ang ibang unit ang nakakaduwa hasta tulong round kada aldaw. Ang Naga Rinconada na rota may 45 average daily trip. Sa samuyang pagbabalik, transport strike kan sugma naging matuninong. Yan asin iba pang nangangenot ng mga bareta, digdi lang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kang mga bareta, mayong nai-record ang PNP Bicol ning anuman na dakulang insidente na konektado sa pinaggibong transport strike kan sugma na pinanganutan ka mga yaon sa sektor kan transportasyon. Huli kan padagos na paglangkaw kang presyo kan kada litro kang produktong petrolyo. Sa ipinaluwas na statement kan PNP Regional Command 5, ang transport strike ang pinaggibo subuot sa Albay as indigdi sa syudad ning Naga na mayong insidenteng nangyari. Inalerto man kan sugma kan PNP ang Crowd Management Advanced Reactionary Force Management asin pagkakaigwan ning libreng sakay. Ang nasabing transport strike sa syudad ning Naga ang daiman namatean. Sa police report, alas 11:20 kasubanggi, FETSA 19 kang presenteng bulan, kan maaresto ang mga sospek na sina alias Lon, residente kang barangay Kitang Pasakaw, Camarines Sur, na kinukonsiderar na high-value individual, asin si alias Boyet,
na taga-barangay Triangulo, Ciudad Ningnaga matapos ang pinagkundusir na anti-illegal drug buy-bust operation. Na-recover ka mga otoridad ang 19 gramo ning subuot shabu na nagkakantidad ning 129,200 pesos. Nasa custody ngunyan kang Pasakaw Municipal Police Station ang duwang sospek. Sa ibang police report, nasa custody ngunyan kang San Vicente Municipal Police Station sa San Vicente, Camarines Norte ang sospek na si alias Canor matapos siyang arestohon ka mga otoridad kan suugma huli kang warrant of arrest para sa reklamong act of lasciviousness. Ang nasabing akusado ang pinagtutugutan kang korte na magpiyansa sa kantidad na 36,000 pesos. Sa iba pang police report, sarong caliber 38 revolver na nagkakantidad ng 4,500 pesos ang nabakal ka mga personahe kang Naga City Police Office as in City Police Drug Enforcement Unit sa 30 years old na driver na si alias Aris. Residente kang Zone 1, Barangay Salvacion, Pamplona, Camarines Sur. Nangyari ang barakalan pasado alas 12:18 kasubanggi, Marso 19 sa Zone 2, Barangay Sabang, Ciudad Ningnaga na nagresulta sa pagkakaaresto kan sospek. Nasa custody iningunyan kang Police Station No. 1 as in naaatubang sa reklamong pagbalgar sa Republic Act 10591. Sa ibang bareta, mga estudyante kang Naga College Foundation nagpahiling ning talento sa mga makabagong paagi ning pagsimbag sa mga problema kang komunidad sa paagi kang pinagibong Futuristic Research Summit 2026. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Ang nangyaring pagbaha sa Ciudad Ningnaga ang naging inspirasyon kan grupo ni Eda Juliada para gibon ang flood alarm system na pinapaandar kan solar energy. Mapadaraman ni real-time hazards alert o text messages sa mga hararaning lugar bilang andam sa pagtaas kan tubig baha. Ang grupo man ni Daisy Labordo nag-develop ng sarong application na makatatabang sa mga deaf individuals sa paagi ng two-way communication. Ang nasabing app na kaya mag-interpret kan sign language hali sa mga symbols na natatranslate sa mga text, as in hali naman sa text na natatranslate sa sign language. Unang-unang pumasok sa amin is yung flood talaga, lalo na yung nangyari last 2025, 2024, yung nagkaroon ng baha biglaan lang. So naisip namin siya, why not gumawa kami ng ganito na makaka-help talaga sa community natin. Napansin po namin na sa Naga City parang hindi napapagtuunan ng pansin yung mga deaf individuals. So, naisip po namin na what if we provided a way for them to communicate with the non-deaf individuals as well. So, our app po offers the two-way communication which we have tested na din po with with actual deaf individuals. Pirasa na ini sa mga tampok sa ika-4 na taon kan research summit na pinagpartisiparan kan mga grade 11 students kan Naga College Foundation Basic Education Department na nasa irarom kan Science, Technology, Engineering, Mathematics o STEM program. Ginamit man digdi ang mga recycled as in organic materials, mga makinarya as in aparatos as in man iba-ibang imbensyon na pinapagana kan science. Panunin ideya as in innovation ang ipinahiling kan mga estudyante sa paagi ni mga proyektong may obhetong magtaon ng solusyon sa mga real-life problem na na-eksperyensya kan komunidad. Basically, the purpose of this research summit is to showcase the research outputs and prototypes of our grade 12 STEM students to offer innovative solutions to the existing problems that our community and even the educational institutions are currently experiencing. Sa paagi kansiring na mga aktibidad as in programa, padagos na nade-develop ka Naga College Foundation ang mga estudyante bilang mga responsableng innovator sa paagi ng research, critical thinking as in application kan science. Pinagigiyahan sinda na maging instrumento ng pagbabago bako sa na sa laog ng eskwelahan kundi sa bilog na komunidad. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Sa samuyang update sa PRISAA 2026 duman sa Camarines Norte, Team kang Naga College Foundation padagos na nagpapahiling kan sa indang tibay sa manlain-lain na sports events sa Regional PRISAA 2026. Ang detalye sa report ni campus correspondent Eugene Nueva. Sa enat na aldaw kan competition, tulos ipinahiling kan mga atletang napapalaban sa PRISAA 2026 digdi sa Daet Camarines Norte ang sindang tibay sa gymnastics, chess, basketball,
volleyball, weightlifting, badminton, as in iba pang sports. Pinoknan tulos sa intensity grace in artistry. Yan ang tunay tatak ng mga Tigre sa gymnastics. Hulita daw dakulo ng entry ang ibang probinsya na sungkitindaan mga bulawan ng medalya sa manlailan na kategory. Battle of the mind where every move requires, nagsabak tulos ang chess NCF team sa laban. Sinundan man inikan martial sports na karate do sa table tennis na pinahiling kan double teams ang sendang tibay. Ang badminton team igwan ng consecutive wins sa elimination round. Ang heavy barbells kan weightlifting mati ang sendang team spirit para makuha ang mga kapangganahan. Ang volleyball men's as in volleyball boys nagtautulo sin mala Japan play kung saan pareha sa kakuanin enot na kapangganahan. Nagpahiling man in tibay sa hardcourt ang volleyball girls para makuhaan sa ng primerong kapangganahan. Sa basketball men's, ang team kan NCF nakahango sindanin halawig matapos silang madaog ang enot na laban kontra sa CCDI Sorsogon. Asin ang basketball women's, nagtaon naman tulos in honra sa primerong laban kan Presa 2026. Sa tabang kan siyudad kan Naga, duman pigibo ang swimming asin athletics na nagtapos na kan March 16 hasta 17. Sa paghampang kan delegasyon kan NCF sa ibang probinsya, mas matindi pa ang sindang gigibuhon para maiuli ang mga kapangganahan. Primero pa sa nainikan sindang sakripisyo para sa gintong medalya. Haliig di sa Daet Camarines Norte, kaiba ang GNN TV48 Naga para sa Regional Presa 2026 coverage, Eugene Leva, Newsbreak. Iyan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenos asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station, na nagpapaalala,
laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.